INP mezo channel clear tu te chibai ule me thar kan chuang kai ta a kan parat chuan boina lian taka tok chhome ka ni Myanmar lam kan hoina lama duangin ram chung le mun dang dang kan clear man tamang lova kan channel clear tu te zinga request awm le thina wang le keini pon tool kan ti to ema wangin tun tum chu covid-19 ina ati boi mek India ram le akai noi kan phak ang kanan update lenge RSS Worker in Medangtan Hospital khumakian rengem ti atang hian bulletin phot teng u Tunlai hian social media ranga RSS Worker kumsomriat le pangami covid vein Medangtan Hospital khumalu mek chu akian ni ina thangna sa hle maya alandan mai chuan thudik a ang hlea mahse Indian Express chuan a hanbel chiang ta a social media lama athandan ai hian rin a har sata deu video le photo mangin RSS Worker chanchin hi an the dar na sa hlea an soidan chuan RSS Worker Narayan Rao tapatkar hi covid-19 vein Nagpur Municipal Corporation enkol Indira Gandhi Rugnalai Hospital admitani hetia oxygen support khuma a omek lai hian nupakhat apasal kum somlimi covid riveitana khumzonga virbuai chu muin tapatkar hian akhongaya achung tenan lama mo mai ti in ken mayatuma kechu kum somret le panga kanitoa kadam chung hun tur ka mangzo to ti in atana khuman pek to chu akian ta ni in thua thangani thudik tak ani ngat chuan hepa hi choi moi tlak tak tur chu ni mahse Indian Express in a chui chen na hi han thlir chun zom phot ting u dapatkar tupa amol patspor chu Indian Express in apu chung chang thu thang hi zo chian tumin an bia a ti hian alo chang mo mai tuna hian covid-19 ka vei meka min zon hi chang thei ka nilo thir thlengan soite kha adik vek kapu hi midang tanpui fothin mi ania hanrin hel tur po om chuang lo ani po athi to a nilila ya liam ta hetianga achanchin han soi le vak hi tul lo hospital thil thlengan soi hi dik vek chu zong chu ka soi thei thudang ka soi tu ri lo ti na chang ani hospital danga ipu kha ruai intum rengem ti zona po chu changin pachor chuan hospital tam tak kan ena mundanga khum kan hu zo lo thudang chu in riat vek thokha ka soi to lawang ti chuan kapu chu kan u naw te ina kan ruai ta ni anni po covid positive vek an nia thudang han soi bela tul ran love ati dapatkara chung te hian an soi thadu vak lo ti achiang renga an pu kum somriat le pangami in he thil hi ati tak takani ngat chuan ngoi bo pui har don te lul nen ka soi man lo te ti zel tamai ni ani le dapatkara chanchin hi khoya tanga riat nge ni April ni somni le pasari khan Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS thu chua chuan dapatkar chanchin hian tar langa RSS Worker Shivani Wakhare chuan social media a share masabera RSS website a mu tura om ni inan soi RSS ho hian an ruai tu dapatkar hi thupua chop mangin ropui taka thaliam an tum ani mai thayani achan chu Indira Gandhi Rugnalai Hospital thok tu pakhat main achan chin hin reve tlat lo doctor in charge Shilu Chimurkar chuan ti hian a comment veya April ni somni le pani tlaidar nga le minute somnga panga khan dapatkar hi admit ani oxygen support khuma da ania adin mun hian zia omlam apan lo chuan hospital lian zo ka hruaya ngai tur thu achung te kan ril nga la chu an poma an kalsan ta ni zandar sarile minute somnga panga local le in dapatkar hi lak chua antuma achan kan revelo mahse hospital changklung zo ka hruai turin thuron kan pe atupa amol patsporan rem ti na consent letter azia nuin medical advice kalin kan discharge tamayani ati dapatkaran midangtan khumakian ni oma soi chung chang chu chimurkar chuan ti hian soya khaminia hospital staff duty ten chutiang thil eng man mulo hospital hian covid khumza le som anaya
khum som kwa le pahnih chu dam lo an oma adang hi ICU tan khe kania khamini khan khum ruak hi pali nga vel chu omani atibok hospital thok tu tenge RSS lam thu soi a engzok hinge rin tur ti chu clear tu te du thlanna ani to mayang chu Indian Prime Minister Narendra Modi chu social media abikin Twitter le Facebook a mitam takin an soisela COVID second wave a hluar mek laya election campaign le Hindu te hun pui kum mela manaphal sakwang ringot po hian bang turani ti in #resign Prime Minister Modi ti chu post le tweet an siam ta sup maya Facebook page chuan Prime Minister Modi chungchang post then khat an remove hialani COVID protocol le standard operating procedure manlai tam takhabo chhe in election kalpui ania April ni rukhan Assam election zo fel ni in Assam state a COVID rikai an puk chakleya election hi kan mo chiat lo theilo wani April ni somni le pakwa khan West Bengal election chu nei zo ani vele a darkar somni paliliam ta khan COVID rikai thar mi sing khat sang sari zali le pathum omen COVID wangat hi mi somret le pakwa anom vele mai boka Central Sarkar in COVID guidelines dan azamte sarkar vekin nasatakin palzuta tuna chuan ram dang tanpui na nol theidin huna po kan ding talo ani hi May ni khata tangin COVID vaccine hi kumsom paret ling to zong zongin anla thei vek dona mase hei po a hun taka kalpui ni se a that don te lul nen ni khata rikai thar noi thum chuang kanom nuin ma anla le chunia omzia omlutuk lo mai thei bok ani hi India sarkar in COVID vaccine azor chwa dan chungchanga in hnian na lian tak a ommek boka Central Sarkar in dos khat cheng zale somnga leka lei thei lain atir khan state tintetan cheng zaruka lei thei ani thu an soya mase state tam taken an soisela chumi hnuwa cheng zalia anti hniam lea chupo BJP state government lo zong chuan an pom thei ta chuang lo Serum Institute chief Adar Punawala chu nat takin an beya asahim na tur ngai tu in Central Sarkar in Uai security apeta hialani India rama Uai category security hian sipai som pakhat achoma anjinga hen commando pakhat tal anom thin Seram chuan opposition lama tangin soisel na antok na satle maya atopa Serum Institute an how to pa Adar Punawala chuan COVID vaccine dose khatman chu cheng zathuma ati hniam le a heipo Central Sarkarin cheng za somnga leka alei thei bik laya cheng zathuma state dang BJP state sarkar lo zong ani mai theya heng state dang na an lei tur hi pom harsa an lete ta chewa opposition party abikin congress hian an la bei chhun zom arin om hleni Serum Institute ho to pa chuan ti hian soya COVID vaccine manatang hian hlok na kan mulo ti lamani chuang lova hlok na chu kan mu ve bokang chu masi u chuak takina man kan siam hlei nem mitam takin sumpei punnan an sum le payan tho ve boka chungte po chu urul le ngai velom Serum Institute hi tlom ngai pol philanthropic ani angin COVID vaccine man hi cheng zathuma kan ti hniam le ta ni atiani Serum chief hian ti hian an soidu takma se Modi sarkar in cheng za somnga leka lei thei laya state sarkar ten cheng zathuma an lei tur hi asoi fia ta chuang lova tin BJP sarkar omna state te hian Central Sarkar atangin athon fekin an donga ni mai thei heyero opposition lam sel na ania adik lo mai thei ve boke state sarkar tamzok chuan COVID vaccine hi athon veka pek an tumlain Kanzoram Sarkar ro hi chuan aman alangei don ne na langta a Serum Institute in dos khat cheng zathuma azor chua hi Mizoram Sarkar hian engzatin ngemin khul tir don kan thlir photaneng chu Xi Jinping an India tanpui adu April ni somthum zirtop ni khan Chinese President Xi Jinping chuan India Prime Minister Narendra Modi chu lekha thonin hripui dawna na tan ruala du thu le India ramin har satna to mek chu kong eng kimapuya in huam thu a hril Chinese Foreign Minister Wang Yi pon
India ramin COVID-19 na daw ne theinan at theina sang bera tanpui tum thu alo soito boka at hamuan thlak le mai kan ti yang nge China laka tlawmna kan ti zawk don Mr. Wang Yi chuan External Affairs Minister S. Jaishankar chu le kha thonin khidawna tura China thil siam chi rang chu arang theyang perin India ramathon lu mekani ti a hril bok India le China hi ramri lama chuan uile kel anga in ngi lo khan nia mahse mel mathupmun do tur hi chuan atu ve poinin pha niam thiam viu ani hi Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan April tha atang khan China chuan ventilator le oxygen generator sing ni le sang rukzet India rama athon lut to a tin medical monitor sing khat sanga aya tam damdole thil tul dang ton sang thum zaret don lai India lo peto bok ni na soi Modi sarkar le Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath te hian oxygen le damdoi tlak chamna omlo an tirenga maseram dangin tanpui na an pekero an nol ngam der ta silovani hi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwalan Delhi dinhmun a soi khan India ram dinhmun tur hlim thla chu alang chiang hle ni tun dinhmuna state then khat muang lutuk tak mai om te hi COVID daily case sing khat te kai huna chuan health emergency kan la puang le mai narin omani Bharat Biotech le Indian Council of Medical Research siam Covaxin po hi athat tak zet chuan Modi sarkar hian production lam hi tun aiin man mo deuh se adu om viu pokang tuna landana hi chuan angai tha deuh a angkhop mai vaccine pek zat number a Modi sarkar hi abuaya Manmohan Singh an thurona pek ang khan vaccine pek to zat number a nilovin India ram mi hring om zat number hi te fung tur zokani ti a khan chiang sela athavia vinarin omani ole thlir tu tenin lo beng war phale ngei kan be se kan channel min lo thlir sak thina wangin kan lo me